Haswa ka jing kon final ban raya ka ladu jong ka lumpong yelek kai football ka SSA Champions Cup araja arpusan ka ban long ha ka khatlai tri uno pra araja arpusan ki artli ki club ki bapau ha ka jella ki bapoi ka final kata ka shillong la jong bat ka nongse ha ka khat artri uno pra araja arpusan kalawan ha shillong press club ban pens ngau ye ka jing pen kre jong ki na ka banta ka ni ka lumpong Kumban Shukdo baka Shillong la jong kala penliam ya Kamigalaya Police da Argo la not ha ka jia kon semi final ka balan long menak shpouter no pra arja arpusan ka baka nong se pat kala job ya ka jia kon semi final baningkong da ka penliam ya ka langsning da saw go la lai ling ba ka penalty shoot out hadin bakini ki arkan hon kila ya khat da mar Argol ha ka jia kon ha ka por balabu Nakal yang ubah Samrans im Assistant General Secretary ke Shillong Sports Association SSA ulaong. Baka khus nam na kebenta ke kenhun ke bakurya ke nam ladu ke long pralak tingka kat baya ke bawan ba arpat kan long saulak tingka. Ulaong bakum ke association ke khmi lenti bakine ki ar kenhun kin pen I ya laki sap ke baki don ha ke tei ke lempung. Team ki division ki barit kila banyak pun khamha division ki bahe. Telasai ke swi pat kaji ke tu final kan dai ka team na ka first division kepada ka champion na ka first division ka team kepada ka super cup champion na ka Shillong Premier League te ada ka difference dari one division mo then report athlete team di team ba lapun kre ba nak mata kan ila ayo ni kai shu ini penting ru baru athlete team how kan ila ayo ba mata kimpat mat ka chiran ini kalau kalau kita nak ketik dikit ya kan cimut khat jo kiri ulit football akan dia jelas kajungi ku bagi TV ke football tadi kan number one sport apa jelas dengan dia berlasai apa ipat kiwan berpet ini sendiri kan kiwan berpet wanjui manusia pada enam ladu dia kata champion akan dia sendiri kan pada nong se persyaratan ka Shillong Lajong dia Shillong Lajong kawan akan dia sendiri kai lasai ke sini ke final ke Champions Cup hakabak ada penyakun akan dia ayam mata tentu ya ke Shillong Premier League Super Cup ke Champions Cup kumbak hadrut li kijing kun bad hakini hadrut li kijing kun ka job khatwe tli bad samtli ka kha kanong se kawan akan dia final na ka first division champion kijing ka Champions Cup lasai ke sini ke final dan penjilak kai kat sau tadi kijing kai hakabak ada penjob kat lai tadi bad kaya khat kawai kijing kai pakanong se pembat chupen kemau pi ni kaya khat kijing kai Champions Cup Shillong Lajong dekat kijing kai ketik baik ba lasai ke final hakabak lasai onam la syu onam kijing kai lasai ke ke sini hakabak indra kijing rai ke pedang kijing kai kini baru atlet team Kata team bila pengkret baru atlet team ki coach ki babian ki players ki babian bat lasai kawai ke team kan let sing kumpa ladu bat kawai ke team kan mat ke singira ka bening ko lasai ke sini te ita lobi cipetip akan ke por mentan kalian ka jogi ke Shillong Sports Association pila ban simpat susu ki cipet sai kalian ki club sudah ba ka cipet kret jogi nak mentan lasai ke sini ka final Kedia nak bagi bukan tiga Champions Cup nak kalian juga Shillong Sports Association macam pun kemau ini ni ailat ini division di barat kita bukan second, third, fourth division bakin him dun san player san player kelak ban him dun nak kanu ki division ke baki ki kwa ikini player ki baki ki gidan dia jing tenak ko bila kai player kelak ban him dun dekan ni kalau era shibun ya kita pilih yang kemudian bagi kai juga bapa siap ke MLP itu nak apa bagi kai bapa siap ke tim fourth division ke MLP ke tim first division bagi kai ke job ke MLP lain lah dari bagi kai itu nak itu one patch ke liga ba mana ba tab bundli ko la niga jing kai Champions Cup pun kalau mentahi harus ada khidmat ke ba menta kita armut ki players ki ba yo ban tab sport ligi ko ka way player be joka negara police football team punshai lingkhoi polai tab youth ligi ko but so way players what they bu player joka Shillong Lajong football club bu ribor lindo lingkhoi polai yo tab youth ligi ko te ka chance kada yo ribor ni namar la shay da yo banyak pun so
kawai ke sini kan dele si lada ulat kuno banyarat ke tim Malaysia mo ulat balio dan ya ka kusna top scorer juga di Katarman ha ka bakadon kusna top scorer dan uta orang tak gol bobot tam yang di Champions Cup Arja Pusat prize money job aku kerana sampai Malaysia ya kan ka tournament hi nak kalian ka jumi ka Shillong Sports Association gila penbait ba ya ka ladu ngen ai pralak ban ka bawan pa at ndai saula habide bat ka jiwan ki nampit kai te nang tai lasai kandai ka si ka ban buntam ha ka ayo pa community hi ba boro artli ki team ke la mana ya shibon ki supporter ta kum bakal mata ka ji sha bi hi ba kanang kse ka diga wei ka team ka ba khamla mana ya bun ki nampit kai ndai bala ka taru Shillong lajong kadon lajong ka fan base na ba supporters ka jong ka iklan na te expectation ka jong kum bakalong ko ka ji na kai ya kani nam job ka nong kse bat ka MLP ka first division crowd mula ai ka respond ba biang ha ka tu ba ji ala sai asai kan kambun bat kala bentot saka Rahal exposure pinapitkan na kumata lasai keski. Namar lasai keski sa kawai ke galeri pimple ya kapan sedang ai bandi tiket nadu lasai keski. Te nadu manden menciski kelaran di bawah na kelan ka jalan kerja na puri hoi tan jentia ki ong ba tikinan yang bandio tiket lasai mongwat ba ciri dekat nangi persiap penrung ba ya baru kelawat 10 nilai wan kap penrung ba apa studio kenal ki dia ba ya kenika jingi lekai ya siapa khtit pada kenong most awaited match mo jingi lekai baru bilang khamal community ba gini ya yui gini jingi Ini pandang yang juga Lajeng FC. Kemudian ni ai ngulu play ka bani apa koi hat ni kedan pengiyo itu ban ye kuni kini final juni Champions Cup. Mentang sedang ni kalau Lajeng melakukan ong great year for us. Nama bala do girl Richard Ade ban rai ka thong re yo ka na chap no. Ngai le ba le kai ba ni ka Champions Cup ni ka adika Super Cup ni champion. But ni kasi kebalai saya dulu nila kemen mah nila long excited hai kan ya kun ni dengan match or kalau ka match betul ya kun ka nong se tim ka baklan re ni kun ka tim dulu ngalong di batre but most probably ni realize ni ka team performance mah ndek individual but with latest tactical and latest technique mah ikabal sor bobi ba ka team hi yo ka hikai player i kata kalau konsisten jadi player nado ke SPL hi nado ke match ba ye ko ni kena final ba ni kermen hi bagian ai ko bahadam play with responsibility be positive calm ba ni kermen hi bangin yo ni job ye lasha Habakran sikilat pathai kubor nakaliang ukoch ka Shillong Lajong uba lekini shooting bat ukoch ka Nongse FC uba Richard Nongneng kila ong bakila long ki bapen krep na kabenta ka ni ka final bat ki donya ka thong ban Korea ka nam la do kadbana kaliang ki captain kini ki R club kila pen pau bakila treshitam bat makiru ki donya ka jo ka thong ban poi sha ka thong jong ka jing job nakaliang jong nga kong coach ka Nongse Sports Club wan kong ni ai nu play balai lam nanti matau senam pengilang koi haduk kali katong ngalong champion ya ka first division Shillong League nang tamantangi o ile sa ka Champions Cup kabangi kendu bagi team nadu fourth division third division second division bat ka super division kalau ege ke pasunat bagi players yang igiyo kanya tenju board bagi team bagi team bakam red division pan bak head division ini. Jadi game tu ni kemba julong borbor ni lekai we play the same style of play, the same formation. But kemba julong ke game tu ni kemba ngila bun ki players beralong well polished players. Ki players beralong lekai nanti klub bak head. But don't ki players dia mix of players bila kali ki nanti same club nong se but ni we club kamera tu. Kalau long mix up players, like tabalong ka game jongi kalau long continuous. Lalu ngasna ka first division ini Glamras,
ni keep on playing, dan ni engage di tournament. Mereka ke first division, mereka kawal so kan ni Super Cup, Champions Cup. Dia ingin continue ingin continue ya kayak bang game ni je kayak baru ingin continue ni kata. Puno fishem pat hakin Kali jongi kembang kata scene nilai kayak ini kelempak kan. Baka ni kasi ka bakado kung ka ong i-play si ngin kang ini usnam dak jingjo. Kata ngin kajing temu ka jimut jongi, but ila prepare baru. Maka ong ingin respect ik opponents. Imde bengi tiang ik opponents, ane ingin respect ik opponents. Kanang bangin long well prepared dalam game persya ini. Nak yang congai kum kapten congat tim don beki kawai kecumbut kawai katong bangin jelai kai nak bangin yot kai juta so jungjo kum curu don kecumbut ba kum bangi sai ta bangin jelai kai bit confident bangin maintain kato ka winning mentality bangin labi penjok hak kecing Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.